Para lok bara akanik video ngan badai lengkot ipis pangjong kowe ke phlim ko balai keteng River of Blood. Hakanik video penyo ino ya kecing sabam im ki bro haki riewkhlaw. Pakalong ro ke bi imah do kata-kata. Te perlok bangin tip bero kene aling ini page bat sengap hodo bukut kini ke video. Pan ngakrepar ro ipi bakito ki perlok ki bampat dep an subscribe YouTube channel. Siapa subscribe bat like rukum kecing kersan kecong pi. Hapastana konco kini ke phlim gilepun ino ya kowe ke klaw kepada na Southeast Asia. Barakata ke porong ngili ibal dan kato kan ngut kino trei. Tehdena tapat ngili iru yo we ubreu bakateng ulakar. Ini ubreu kat pa orang trei ya kam rei ulkum yo iban ban yo we ubreu bodan hapdeng jong kita klaw. Pat mentau lo perkat bau dei we uta ubreu. Rei ni uperlok jong upat lekren yu bod ong doi ubun trei kam kulo ya ke kam. Tiu lokaro kini kepor perkat su ulestang na bantre ke kam. Hadin ketukan ni porpat ulokaro liu ibo ni uperlok jong upat dan hacaka ke bau trei. Tikum tau lokaro ulestang berperkat balik na ban pejo. Parandau lah pehajan pat ula kendit ban panyo ibo ni uperlok jong dan su. Baru liu iru setang ke helmet berkisnam ke bala play lu dah medan. Timentau lokaro septeng baru lepet iru nang ne. Paradin katukan nipat bola pet cepok jong kata klaw ndre lukom ngat ban kowe ke jing riam. Pakata ru umsyong neman saujur ulami biang nang tanah po. Bar le pting biang ban pen nang ta ndre snu bok bola ngat biang ha kowe pat ke jing riam. Bakata ke jing riam kala te no urop tulai na kejat barra ru usujrong. Yang ni ulah karadin bol sa te ulio ino yo we ru klaw bawan sejan jong o. Uni ru klaw manta ulu shimne usdi bat pom ru ulah karado bonde yap. Hakawe perkesin yulu iba ka phlim kalapan ino eki sangut ki breu. Uwe uba kerteng unik bat kawe par ke Jasmine. Bat sa uwe par ueje bat kawe par ke Maya. Ngiti bro babro kini ar ki dela ki jong ki couple. Hakane ka por par ngilo iba unik ulong na iki bo ukwa banyilam kai ki chakawe ke klaw. Par hakata ka klaw ru ulong baladon sibun ba ki pseng ba ki krokodil. Ti ueje ru lemencura kita ke jing ong jong o na maru ong bo ukwa ban yo ya ke experience. Hadin keniro uje lo kalino na uniku ong u babale upelut di hado kani kanina ke penta ke jongki. Te uniku long u bomde bun kuslaya kita ke jenglot na marbaki de ke best friend ke jong o. Te kumta ukwa ban pelut ma u bro ya kane. Hadin ketapat ngili ibah ba uje berkemaya ke ledon tang argut he. Te uje lo kalina ke maya uang babale uniku pelut hado kani kanina ke penta ke jongki. Andre kamaya ro kala jubab kumjo yu eje ke ong ba ukhin yang ngikum ki best friend ki jong o. Tetang na kata kadau lo pelut haru kani ngi. Para kejing si Shah pat sepang kata kejing kali jong eje. Ya kata pat ngintip kam sepdeng jong kini ke phlim. Andala sam step pat ngili iba bro kini sangut kila stang na kata ketrip ke jong ki. Pat kila don yu sa uwe pat ubreu ubayalam ki sepok jong kini ke klaw. Ti uni ubreu lo batai ki bakumno bakin nya ke bot. Baru lah air iki ke life jacket kenam bikin long safe. Teswa bikin dia iru ulepan lut iki phone joki bikin tap hakawe ke jaka. Namar bau ong bayok bandon kono ke jingjia bakini ke phone joki kinje no. Teweje par long yu bau don iki kam hakini ke phone. Tim don kam ban tap ika hakata ke jaka ke bau ong. Tewni ubru ru sum lu pembori u bat kelas tangi ru banyak dan tino nang ne. Kat ba kidang yat kilo isi Shah ba kata ke klaw kolong ku internet hado kata-kata bat kilo iru sibun ba ki cire. Te kamayaro kala kalino na ni ubreu balakanos nem ulo trei hakini ke kam. Uni ubreu longi ka bahadin ba apartemen jungo uliyap hakani ke klaw. Tinado kata ka por ulo stang na ban trei hang ne. Kamaya kala kalibiang ubana ke daw ba uni apartemen jungo uliyap hang ne. Te uni ubreu ru lo itu ikaw ong ba ka por ba kila lijwat apartemen jungo. Ulong bakilalap stangi kiceng bat kijan ki jong o. Andre makiro kim tip anak ke daw ko ba layap bagi sutarai baik badon kiru klaw ke baladep ban bam kemet ke jong o. Kamaya kali u bo juyo ini ya kita kiru klaw. Baru ni ubro ulong ba mauru tip setia eru spang jong ki. Hadin pat bakini kibru kal shang thai no harot jong kata kawa. Te ke Jasmine pat kalale ne ban pressure kata kecaka ke bagi don. Yang ni ru unik lolap ika baru keliru ika banak ke daw kalik ban pri hang ne. Ada ke Jasmine pak lai thui uba mata kalapun kon. Bakalong ka bapala wala unik ulatip baka Jasmine kalapun kon ro. Andre pun isa tiada kidur kemat ki kuman ulolong songsi ban ban.
Perkai kata kadau ke bala pelong di hukum ni kata rong ini tu para den. Ke phlim perkalapan ina cakawe perkasin bangil iru ya kawe ke kapal. Bakini mentah kila syong ada kebaik bagi lalai kai ru sepok jong ke joy kini ke klau. Dadin pat bakil ino ya kawe kesan bot ke bala thak bakin nom dei setia ban rong no sepok jong kini ke klau ro. Ada kini ke kapal parkim perskap setia namar bakil bakil dep an record ke video. Tikil i baspun baki bro ke support iki. Tikinam kuslai setia kila lej ban rong sepok jong kini ke klau. Pakat ba perkinapan herpan sted ak baik ke jong ki hendre uni uwe pat ola kelon. Pakalong ke bapelaru haba kini kesamla jong uruk kala lej ban peju kali pen ban bolot kut pen ban kikle. Barang ni kala kendit ban makaro kala septeng pelat de kala pet nang ne. Anda kala poi pada kowe ke krem kala rung no spok nam kan long save ka. Pat kala record iru ke video ko ong balada kinu ke bro kilap kini ke phone ke jong ka. Tikila na ban i kini ke video ke baki record ha ke kemi ke jong ka. Hakini ke porok kini ke bro kala i baladon ki snam hak po jong kata krem. Pangil i ru baladon uwe ru klau bayang na den jong ka. Paranda maka pat kala mut ban peju hendre kam yo isu yo. Hendre kala i pen bantang ik to ke helmet bak klik jong samla jong ka. Para shua pat bakan pet onang ne hendre uni ru klau pat ulepom na ikaro sti hidup bakan dayap no. Hadin kata pat ngede ibeng sekini kisan ngut mentah kila don ah kawe perkerja ka. Barang ni ru eje ul persang na ban on ya ke phone jong o hendre kam long setia. Bagi Jasmine pat kala lej ban keren u bat kalong ke papala bai kini perarngot. Namar bau eje ru le jan bai ke Jasmine. Anda la de ke pormet pat te borok kila pun krek na ke cakatia ke jongki. Bagi la sakmit iru hapok jong kata ke klau. Ngidio iru baka maya mentah kala lej biang ban keren yu tu ubru bai lam lenti ki. Kala keli usipun baka jengkeli bat ikren ni kanaro. Uni ubru lai thui kau ong mama u umdan ni kalau. Namaru ong ba ulong ubru ba imbe sepok jong kini ke klau. Ti umdan setia kilo kejar ke bayajan bat u. Ba ma uru la keli kamaya ba kumnu kai kendok baru eje. Kamaya ro kali thui u ka ong ba eje utri haga kompani u kupa jong ka. Titang na kata kadau hi kali kendok u bat ilong ru chi samla. Hadin kata pat uni ubru lepan ino kamaya i keduru kupa temen jong u. Baru long ru ika ba uni kupa temen jong u de forest research. Long ika ba kadau ka ba uyap ru kalong ba ule sabam im no haki ru klau. Ti kamaya ru kala stang ban singam septeng. Kala keli u baki don ni MC Shah kita kiri klau haki ni kecaka. Mentau ni ubru ru li itu kamaya ong ika ba sisen ke sengilo don uwe unong trei haki ni klau. Ti uni unong trei karba unong trei kam re ulkum yo ino yo uwe uru klau. Paranda la persang pat ban be u hundre ulangat pan hak jing riam. Tu ni uru klau ru hak caka bun pan yap u hundre ulara pan u cepok jong kuwe ke krem. Baru long ru baki lebu u daki slam hapok jong kata krem bat od ru u kendiat ki dok. Kena bikin yak ban bam daki dok ki berang fresh. Baru long ru badan ki bru ru ki balai pet nak kini kiru klau. Baru langej ru bok pa temen jong uru ulangat hak joi ke apot. Hendai om don pat ki brio ke bangit setia kini ke jung itu ke jong u. Mentau eje ru lalek sejan jong ki baru long ru bama uru umgit setia kita ke jung itu ke jong u. Bakum tau ni bro ru lar ki bar ki lalek ru cak katia. Hadin pat baki lemut ban tia tinggi le ipen ban baka Jasmine baru eje pat ki lalek nak carut jong kata kalau. Bang ni letip baka jung ide sop jong kini ki arngot. Baka Jasmine ru gile i bakal itu nu eje ke ong bakal armet no na u. Hendai eje par long ika ba menta ulemut no bani thok no bat kamaya. Ti umla ban le ru ikani. Baka eje ru kala dom kini ke jing le ke jong u te makaro kala le no cak jing tia. Tiang ni ru gile i ba unik bat kamaya ru kila dep antip ikani. Hendai namar makiru kil i la ke jong samla tikim kuat setia pan pau. Anda le chama step pat barok kini kila kitia no hendai kila syampan ban ba unik umdon setia kata kecaka. Tementa kelas tangi ruban kulmar na marki le iba kecaka ka baki bu iki phone ro kam don show. Uni ubru baylam nanti ki uang baki bahai ki baki le iwat na yo unik. Pat menta kelas syang beha ka bot baki le iwat na yo unik. Anda kila poi pada kawe kecaka kelas syang baka bot jong unik ru kala don hangta. Ndai kila i pan bakata ka pek ka baki le tap iki phone la don pan ban ki baladep pan parai ka. Tementa maki bro lai ngut kila lek ban wat yu cepok jong ka klau. Kat bau ni ubru baylam nanti ki uhap an shang up ikini ki bot hang ni.
Tiang ni pat kat bau nang syong lukum ya sngau pan bakum baladon breu cepok jong ke klau. Uni breu la syep teng ula shima ketari bot lo lej ruban pe cepok jong kata kacaka. Tikat bau dang yai pat ski lukum ya ino ekstasyu ke baladep ban sna cepok jong kene ke klau. Hang ni ulio ino ya we stasyu balong tikum kadur kupat men jong o. Baru ulio iro sakawe pat stasyu jong nong tre ya kene ke klau. Tiang ni ul sngau thu no ba kitu kru klau ki don si Shah kene ke caka. Pat marang ni ru yo ino yo we ru klau bodon hajan jong o. Uni breu mental syap teng bot lopet ru caka to ko bot. Pat andau la mut pat ban lej nang ni henre uni ru klau pat la atak ban unaden. Pat lo ri ru yu na rendang hado bon de yap si Shah ta. Gilu ipat ba menta kini kilai ngot ru kila poin hapo jong to krem. Pat anda kila rung seporu kila lap ru yo ko we ke helmet. Tementa unik ru lami kan san bot lopon kendit ru iki. Kini perok kila dom yo unik bat kila ong ru yu ba balai umbe yitu suai ki bu ulet cak ni kecaka. Ndai unik pat ulong iki bu don kama kecing phone kerke tena kata kadau ulet no asyani. Paradin kata pat kini perok kila lej pai bang syakabot. Pat karba kidang lej ru unik ulong yu eje. Babarok ki kam jong ki ba uladep ban le ulatip lut iki. Weji ro menta uladon kecing sngorem na mar bola le kat ni yau perlok ku i jong o. Andre kim de keran tane kata te kila lej bitch kman. Anda kila poi pada kebot kila syamba tu beru don show. Pat kila iru bah kebot ke ba usong ladon lut dak isnam sudah. Tementa kila perkat baladon kecing cia ke ba mayu ni ubreu. Kila stang na ban lej wat yo. Adin katukan ipat kila syam no ya kowe kecaka baladon do we ukiu halording. Kini ya kebana kong kila perkat ba kidon kibriu ke basyong cak ni kecaka. Andre anda kila pej pada pok jong tau kiu kila kedit ban yo i baladon da klik jong ubreu. Pakata ka klik ru kede utu ubreu balai lam nanti iki. Barok kini menta kila kendit bat kila lej ru sakabot bakin pet nang ni. Andre anda kila poya kebot ru menta ngilo i bau ni ru klau ru uladep ban yo i iki. Pol atak hiru biang sayu eje. Andre don pok pat bau eje ru kene kepor lodon ya ketari bot lodung hiru yau ni ru klau. Tu ni ru klau ru ulayap dang ni bat kila yo ru ban pen. Hadin pat ngilo i baladon ru sa we ru klau bakam he kamet. Ni ru klau hadin bolo i kene kemet yap jong ni perlok jong o. Tu le se pan ban unut jong o bot labam pan im hiru yu kum kedak ke ba on revenge no ya kini kibreu. Hadin pat kata ngilo i ba unik baru eje ru menta kila don nak cing kena iwe. Weje ulong yu unik ba kublish bun ya kini cing spoon jong o bun siu boro ya kini cing lut jong ki ha kini kitrip. Unik pat ulong yu ba kuno nut ban keren arsap kunta na mar bulatip ya kini ide sop jong o bat kasamla jong o. Ti weje ru ba ul ya singa kini ulu kendit na mar bul singa le rang pala dak mat jong perlo. Pat kamaya ru ketip ya kini henre maka pat kam trek ban ong e ro. Anda la de ke parmet kini brok kila syong bang hakajo ke caka. Pat menta kamaya ru kal ai ki kat tu kan ni kecing bam ki bakayo. Ti kala itu ru iki ke ong bakat kum kecing ong jong utu bru ubailam iki syane. Bakini kiru klau kim syam peniap iki brok cisendon. Bakin peniap iki uwe dan uwe kenang baki dok ki bakin ot no iki kin long ki ba fresh. Tina kata kadau kal ong iki ba menta kemet ru kin hapan tia no tang lai ngot. Paru we parun hap na ban apa hara hado ban syam step. Paru ijirul ong ki ba maun ap menta kamet ban baki pat kin tia na baro. Haswa bakin tia kamaya kala le jan jo unik. Bakal airu yu ki jing bam re unik pat tre setia ban bam. Unik ulong ka ba menta trai syu bakin lai im na nak ni ki du klau. Namar bau ong bak jasmin ro kapon kun ti kam sam la ban ya jengai. De kamaya pat klai men semi u ko ong de ban kuslai. Pakan persyang bai banirap ke jasmin hado bukan dalai im nanang ne. Unik ulong ika bul sang si itu kata-kata ro kolong namar ba kita ki kun ro kim de ki kun ki jong o. Long ba ki de ki kun jong eje. Kamaya ro kolong bakal ade banti bro kini henre kam not setia banitu yu. Hadin par bakila tia baro ngilo ibo eje ro apa hara kata kamet. Pat namar ba ul sadaj pala do perjong ti ulo tia no hapo jong ki kite. Walau tak biru borok cernyang ya kamet jong udah kiti sudah. Anda ledeh ke posting met kelong ke bas ngau hodo kata-kata ke bau eje ulio ino yo ni ruklau uluwan tijan jongki. Pamantau ni ruklau yo i setia yu eje. Paru eje ro lari di pamantau ulio ban kerup yo ni ruklau.
Hadin pat bolokan rup noi una den reu ni uru klau pat ulong ubu klain bakabor. Tementau eje samla cuba ni kun yu bar ni uru klau ro ula lempat noi madan. Bar lotit ru yu eje do deng hodo bo dia pler no bad hap ru cepo jong kawa. Unik ru hakani kapor li asngewa kini kejingi kun jong ki. Te ulelet nya bani rap yu eje henre ma uru ul sha sha no hau ni uru klau. Pamentau ni uru klau ro ulete noi udo tulai. Hadin pat bau eje ru lo kandit anak kejingi pler ti uru par no ski hak jeka badan unik. Hang ni ulio ibo unik ru lo jor ba kejing mensau bo lo keren ru yu wong. Pamentau samla subani rap yu henre ukular pat pun yarap no ya kasamla kejong u. Te eje ulu par no ski pun pet anang ta namar bulio iba kiru klau ru kila poi shibun ba kata kecaka. Hadin kata pat ngilo iba kini kiru klau kila pa no haki kena bikin peniap no ya unik. Pakalong ru bi itrim hodo kata-kata ya kejing yap jong u. Bat kilo oddo ero yuha kata kapor. Andal saya mesti pat kamaya bat ke Jasmine kilo kendit nak kejing tia. Ti kilo iru bau eje uladap lu cer yang dak kesnam. Pat makiru kil septing bat keliru bak ke bajia bat ki ong iru bas unik. Eje pat syamitu setia ki ulong penban bau unik ulalek wat ya kekali. Kini per angut pat kil santu bak ke bajia yu. Baru eje rul ong ki bukum de ban septing bun yada na mau ki. Dah kini kapor ngili iba berolai ngut kila pet no nak kini kecaka. Pakat ba kidang pet pat ke Jasmine kal kum hapan ban ha kawe ke jingriam. Bakini ke jingriam do kala dung na ke kerung jong ka hadu banda peliang. Weje mentau long naik kamaya bukan irap no yo ke Jasmine. Pat kum ba ulade pan kulari unik te kuat suban no ika hang ne. Pat kamaya ro kala hiar no skui sepok kata ke jingriam buat kala irap ro yo ke Jasmine. Aden ba ke Jasmine kala lat yang tanah pot te kila stang biang ban yai. Padahal katukat di porpat bukila yai kila syam biang ya ketu kebot ke ba kila Ti perok lai ngut kila syong ha ketu kebot dan rekim don setia ke baita. Ti weje ro dan kecing perkat ba kini kila klaro kila dep ban pej ikina jengai. Tikat bapat ba ke Jasmine ke maya kidang yok tia alor jong kini kebot. Ti ma upot lah hiar na kata kebot ba lo lek no sepot jong ke klau. Hang ni ulah record ke video ke ba ukuran ha ke phone ke jong o. Banang tapat ulah bo no ka hapden jong ke klau ba lo syong iru ha kendong. Tu ni uru klau ru mentah bau le asneo ke jing pak jong kata ke phone ti ulah lek nya sejan. Andre anda ulah pai pat hajan ulah syam ban bala don tang ke phone hi. Baru eje ru akni ke por la atak noi una den. Namar ba kini kru klau kelong ke baklain ba ke bor te eje la setia ban phlim yo. Hadu bau ni uru klau ulah yok kalai o bala te o do telai rendang halor jong deng. Andre hedin pat bau ni uru klau ulah mut ban atak pat saya kini ki arngot. Te eje ru lo kumyo na ban shime ke teri bar lo ot biang yo tau telai. Par mentau lahap yang apa jong ke balo le iru ban yarap no ya ke Jasmine ba maya. Te namar bau ni uru klau ro semlo perkat bau eje undang im. Hakane ke por eje liok pan ban atak biang yo uca sen na den. Bau le yo iru ban ot no una rendang hado ban datkot. Hadin katau eje ulong na ke maya bar ke Jasmine bakin pet anang ne. Kat ba ma upat onda ulio ibiang kini kiru klau bakila stang ban lek jajan jong ki. Tema upat ulong bo kuat ban pet bo kuat no ban ikun no bat ki. Kamaya bat ke Jasmine kala persang ban persenge yo henre weje pat syam ngap setia. Namar bol kamawe ke sap peniap jong unik ubedero parlok bo iju jong o. Tementau lejor ke jing sound dom bo lek yang cak kini kiru klau. Tiang ne ngilo ibu le syo no bat ki bo lior ban peniap kat tukat ni. Henre namar ba kini kiru klau ke lebon pala kata kepor te kile peniap no yo. Ngilo par ba ke Jasmine bat kamaya pat kila peting bi ban yai lentin pedeng jong kata kawa. Parado pat ba kila poya kawe ke jaka ba kila iru pala don ki turis. Tementa kini ki broro kila keli ki ba ke bajia bat kila stang iru ban yarap iki. Teba ke Jasmine bat kamaya ro kali tu iki ya kini ke jengjia. Te kini ki turis ro kila septing bat kila lek iru na kini ke jaka. Ba kamaya bat ke Jasmine ro ngilo iba kila lek no na ke jengjia. Ba menta kila poy biang syak senong ke ba ki don. Te kini ke phlim ro kala kut na hang ni hi. Ko bless you bon.